So ngithathe leli thuba nje on behalf of Hoho Regional Football Association sibonge bahlonishwa bethu labasifakele 50,000 akusimdlalo ke ma team kuba nebahlonishwa laba committed sine la ka Hoho sinabo labanye nase kupresentwa kuba sizathu emva kwesizathu but ke maphalaleni asengibekise nje babe ready before umhlonishwa nje bekale angishayela nganye ilanga noma bekaseGhana noma eUganda yes angishayela acheka wathi nathi uyefika la phinze bamthume eBotswana wangishayela wathi thela ngiyabuya ngifise ukuthi laba labayodlala ema-playoffs imali yabo bayithole ngesikhathi sasinaye kumhlonishwa Shiba le umhlonishwa nje sasimthumelela Thombe le abona naye bekakhona anathi ngenhlitiyo ngicela nje sibashaya letandla sibonga kakhulu nje na CEO wethu sibambisa kakhulu manje ndonta kaHo lento yebhola ilikhulu emadoda especially when it comes to ama sponsors ibhola ungayithatha uyendeni but mase badlalela lide labantu bakubita ngamagama so ngithanda nje kubabonga abahlonishwa le joint venture lena ngiyithanda babeshiba Mkhwanazi nawe Maseko Ngcamane ngiyayithanda nje kakhulu iyayithuthukisa ibhola yasemaphalaleni lokukhona nje i-team yasemaphalaleni 11 piece lenguthanza ngale team izamile last year yangayitholi ipromotion but lonyaka ibuyile ishaye bona labalambabane lapha ekugcwele sive ngelisondo lapha beyinga 3 le game babashaya kwala ngisho sebede goalkeeper bala bawina 1-0 nakuleli viki bayadlala laba be11 piece ngabonga nje indlela maphalaleni la supporta ngayo Jubukweni maphalaleni kukhona ke mina bengikubona eJubukweni manje kwakubonwa ngimngedwa siyo bana 16 wamaqembu lokusho ukuthi umuntu udlala ka30 there is no way ukuthi le team ngete yapronyotwa le ngeke kwendeke lo muntu utrainekile uvivinyekile so siyethemba nje going forward Jubukweni on behalf of Maphalaleni League ndabamela kahle ningabahlasi nifike noma kuthiwa ke seniyachubeka nichubele embili nende nakulathi umhlonishwa wamabulala ningakwendi ukuthi ufike so ujika ubuyele emva le ndishi yakho bayibulele lebokiwe nabophilana so kude le ndishi yakho na ufika la excel uchubeke uyembini so iFootball Association ngiyo ke lestrainer abo Rafael ababemlojo babemlojo buke bo Rafael so isibambise kakhulu neadministration kune cause CEO la ifaka la angathi ngoba le administration phela bekungabhali exam waw participate but eJubukweni kwetananga yasifiso cishe yedwana naphezulu wabaleka amangala siphisa akubhalwa neexam so kukhike abantu ukuthi nangabe imother body ifaka ema causes ngaba refereeing administration coaches sibasekele but ka coaches CEO bayangenile bakaHo ngiyababona ukuthi nje kunale exam but ke baya laba bo coach baya understand ibhola better lo coach akho nje uyile eclassini lo yini le team 11 piece because ngeke ukhone ukucoacha vele usacoachwa iformer player lengaka eclassini so uyibongela nje i11 piece kanjalo neRangers because bekungeke kube na champagne kungekho lamanye ama team aseJubukweni nasemaphalaleni siyanibongela ama team keep it up sineziHoho Regional Football Association kusijabulisa kakhulu le competition lenifaka la ka Super League sekubonakele manje kulahlekele embabane ingculwancwilile because last year nasingakhumbultana kungena emaphalaleni kwangena abani Oscar ya ngena emaphalaleni nangaba kwahamba 2 last year ngoba majukujuku ahluleke so lekufuna squad ukuthi nakata uhambe majukujuku
ayadlala kusasa ngichaza ke ukuthi phumani ngedinkani endovula lesikhala ngiyabona bayangiva laba bathinzekako ukuthi ngisuke ngisho ukuthi mhlanga so we hope ukuthi batawuhamba kuvuleke lesikhala kupronyethwe 3 wema team so lesikhala lesa silikhuni ayasita ke lama playoffs lo mloya le ka Super League uyavivinyeka of late nje kusita sikubona la kutheni lama team ethu la le ka first division sekwaphela lokuvika inkemba seyahamba nje idlale ingabuyi ngalowo mnyaka lokusho ukuthi kuyasisita naloku wa centralizer labanye ke bakhala before naso wa centralizer lama game but thine siyibonile impact yeku centralize ema ground because tawuhamba udlalele ngakini na ufika ka first division so udlala egroundini lelinetshana akuculonge lamalanga but nje lokwa centralize although kunayo le challenge yakho but is the way to go kuyasita sibonge nje bahlonishwa baphinze basikhangeta ngivile ukuthi sesitawudlalela 60,000 emalangeni ngicela sibashayele intandla kulolu hlangothi so lokutawendeka ke ma team lokho ngikukhuluma ngithunyiwe nami lo nyaka it's an elective congress uya kuma polls uyokhetha itawuphuma inotice nasesifikile isikhathi lesifanele so let's get ready sambe siyokwakha uhulumende wethu webhola kude lokutawushintsha kanganani ma team akabe ready kuyakhethwa lo nyaka ngeke kupostpone lokho nje akupostpone it's a constitutional mandate kutawuhamba kanjalo nakubuya kokhethwa kuyabuya kubekwe amabandla lamasha SCC because laba sihamba nabo lapha bese kuyabuywa ke sekucalelwa phasi labo lesebathethe ititulo babeka abantu labatawusebenza nabo cishe nje ngiloko ngithanga ukucacise itawuphuma inotice ukuthi emadvutana asiyigathe cishe ngiloko nje siyabonga kakhulu emathima asemaphalaleni le ndlela laphume ngayo ngiyethemba abantu namhla batawuye ekhaya bahlonishwa bajabulile